Hello kakabsat, intay man nagdalyas at kabayatan na itiintay pa nagpatukar iti kadaanan ason nata ti Ilocano, agyaman, Ken, hope you will enjoy listening. Sinutugaw nga si Ulime, ikitamtamatang pintas mo't guyae, ipatay kung biyag kuno pang panunuti. Tapok mo, sino nga kuno, artos na rupam na tarlaw na libros. Isuda man biyag ko ti makagutigot, ti panagayat ko, no item palubos. Nanay din na makanawan nga imang ting kaya brasa, day takad pintas mo tinak makita. Tinagan ko siyak niya gunundoy, iambiledok siyak niya karigagay. Kuman may kariak kadagi ka pintas mo, yakad may ragpat so din ken lain mo. Managkagaselag, rabi nga naagasat, at tuyak dito'y sibay mo, nga umauawag. Day tatarigagay mo, day ti sumbat ko, ikutam day tuy pusukin, ayat mo. Niayan ayat, ket lumasbang, nuwadda pa nagkinaawatan, pag nayunen ta, ilasbang na, ayaten ka ngaynggat ingana. Siksikan tuen patsyen, inakay ayaten, din tumamaliw to'y karik ingganat tanem. Tuy nasudi nga ayat, upam tu adi agresat na si kangarut ti punday tay biyag. Niayan ayat, ket lumasbang, nuwadda panagkinaawatan, pag nayunen ta, ilasbang na, ayaten ka ngaynggat ingana. At tuyak nga umauawag, dito'y sibay mo. Ikutam day tuy pusukin, ayat mo. Siksikan tuen patsyen, inakay ayaten, din tumamaliw to'y karik ingganat tanem. Tuy nasudi nga ayat, upam tadi agresat na si kangarut ti punday tuy biyag. Niayan ayat, ket lumasbang,
wadda panagkinaawatan. Pag nayunen ta, tilas bang naiyaten ka ngayon ingana. Kasap nga nakalkaldang ay pa'y dinak nagpanagang. Kakasman nakarumami sa punyal, ising mangbay kanyak agayang. Aglaw mangat itang, usok ta'y kinayawang. Diyak ta'y makaturugin, karugong bukas mawarang. Ala pusok turgang ala, tiap kesken sanang na. Tauray katanggaling sumina, tuy kakay suna bangkay. Bangkay nga aw-awisin, tuy nakalkaldang apatay. Ay nakaligliday kong ibanag ko, asyak tupay. Ala pusok turdang ala, tiyak kesken sanang na. Kauray katanggaling sumina, tuy kakay suna bangkay. Bangkay na aw-awisin, tuy nakalkaldang apatay. Ay nakaligliday kong ibanag ko, asyak tupay. Dituyen nga may alu-alun, at kakatayag narugos sa daluyon. Lamis jay puyukoy tinangring kanya, agsipod ni sampagita banglunat agadiwara. Jai lugar ni pudno ket aduda, lagi pirusas sabsabong agkasken ka. Ngemawan man laing tinakay batyan na, tudwa bukelang mata no dilaeng siksika. Dituyen nga may alu-alun, at kakatayag narugos adaluyon. Lamis jay kuyukoy tinangring kanyak, agsipod ni sampagita banglunat agadiwara. Jai lugar ni pudno ket aduda, dagiti
rusas sabsabong akas ken ka. Ngem awan man laeng tinakay batyan na. Kedua bukela mata no dilaeng siksika. Nagragsakin aya di dua puso, akin nayad aglinlin na ino, taisod kapapatkan yuyeng karayo dati kawarni labot mo ngayan ayat ka daytoy ayat ko dinto mamalbalin kapanto kayen yuyen ninasip ngedatanen tasiksika-laeng diinak ay ayaten daken diag ko binalot na tuy panagayat ko. Puso asikapay tabuk-bukot nun liday
nagpaiduma nga nakay gapanan tuy biag nga maisina dagitoy mata sapsapuleng daka ray-rayen naglata kaskalang mabuybuya ito'y rigat tuo nagpaiduma nga nakay gapuanan tuy biag nga maisina Katitan gagayam dito yan nga gibos di upload ko. God see you in my next upload. Agam anak iti awan sarday na apa ng tartaraba dito channel ko. God bless.